Oma da se razumemo, stisnuta pesnica sa slike nikako nije vezata sa onim narodnim pokretom Otpor iz 2000. godine, kad je takođe strušen ondašnji diktator. Nit ima ikakve veze sa današnjim izborima za kao srbijanski i kao pokrajinski parlament, kao i za opštine. Ne, nema veze ni s otim što je zbog pandemije koronavirusa najsigurnije po zdravlje, a i sam život glasača da bojkotuje ove izbore. Ne, odena je samo važan cvet muškaklje, a da bi mu se nekako prekazala veličina, uporedite ga sa gazdaricinom pesnicom koja je u ovaj slučaj od moje daleko bolje polovine Jasmine. Jel sam vam dobro objasnio o čim se radi?